sa uptown kay wala lang hapon naman. 5 PM na. Sa atong tanawon unsa itsura dress uptown pag 5 PM na. Ay Sunday man day karon dili kay traffic karon siguro. At nata Severe Heights. Kain ray pa ride. Change lane ta. Tara, Chowking drive thru. Gasunod naman gana pa. Change lane ta kay. Alright, balik ta sa. Kaning Jollibee mo muning right stop sa una ba? Mo ba na?
sunset na guys. Medyo di na nato maklaro. Karita tuyok ta dire. Bintana. Yung tuyok na ta dire likod isim guys. Don Pacifico. Daghang tao, mga cafe, events place. Ito guys, tuyok lang ta dire. Ipatan-out mo sa inadres likod. Kasi daga na kay mga pan dire. Buildings. St. Francis Xavier Parish, Pueblo de Oro. Tayo. Building dire.
the way guys, bayad ang parking area dere. Tag 20 pesos each. Katong sa una, libre pa karon. May budget na. Guys, morning view dire guys sa ibabaw. Na di bagong nga gikuha na construct. Ay, di ba, di ba? Peace. But saan siya? Pueblo de Oro Association. Bus. Oh, nara guys. Pag nanay lights. Ano siya yung lights? Sunset. So that's it aning nga video guys. So if ganahan mo, please like and subscribe to our channel. Peace. Bye bye. See you in the next video.